papa Apostle Dr. Engineer Adwoa Safo na ukọ baby ICGC asori ni wo Accra Central Abobloshi ho na na me papa wo transport company your friend Imperial Express so okay yeah Imperial Express ya me papa de I know eko srem eko Beni eko Togo eko Takra de hi na enko Kwame Dakra no pa ye sorry ya bulldozers ni niam si ho ebu ye transport yard ye gu ho ebugu ye me frɛ ya regional minister catch me say ye order from above ya say papa adwuma wa ban wo so ma ban wo so ya gu me papa adwuma ya bubu no ya mfa paper ba kopo ma ye notice bo ne ye nsese ye niema businessmen na he na ye niema say hihye wo mu wo na ye regional minister Messi Henry Cote, Honorable Henry Cote, Minsuro. Me friend, wakachem say order from above. Ye bubu me papa adwuma. Sa ba se so krona na ye this is voters. 2012 ye se voters from other regions. Ebe ye adwuma. Eno na papa ne dia ye adwuma dia hwe me film of. Na unim, Kwame. Who say papa ne madoso? I know. Unim, sa se na ya ban asase. It no mu de free yen. I say ye tia rent. Wuni nipa wo di free yen. Honorable Nilante Vanderpool. Wow. Mretinti ni mu o se ono so oye papa ba. Yes. Inti da asase no papa enka asem nton ma no. E no nka say ye botua ni sika amusimu dia rent because na ye Grand Sports Council for there. Omu ni dwuma bi omu didi nti omu dia rent na nye ye nko anso na ne ye wo so. Ye bugu ye one day. Say order from above. Why na wa above honom no? Iti Kwame ma ye nunu ye ho ne ye nsere na nkrofo yawdie wo mumu nkrofo de omani tu ye so eduru ba bi asofo akese ye bompa ye gina ye chi nyina ye pa wo mu nyinara na tumi na ye pe no na enye huhu muku na o prayer warriors ni abandon in the middle of the road intimacy no Professor Michael Kwe mi bu ni pa mi bu no eti eka hu bi ne bi am asafofo no a wo mo wo eyi no wo manto wo because yeah no de me ba do me kwa benya ma me zero in embra do me kwa benya ni nyina aka hu ye besa akpo eka hu da bi o na hwe nkofo a wo papa ehwe wo mo enisia nyanka empempem edu oni bie papa ni egu na dwuma nti wo papa ena wo sorry sofo ena me papa no mo fa ne so wo ye sofo keke be ha ye o enkrofo hu ni se oye omu chese omu bibia omu wiase ye som no Christ as afofo ye som no na mo